Ororingi thengio ni guthii na mbere na kunyitanira na ithue Mashabiki hamwe na aria marutaga wira kuria gwa Kameme FM ni manyitukio ni kihana maithori guku makinyitirira umwe wao uria gumeirwo ni kieha. Muthoni wa Kirumba ni atongoria aruti a wira Kameme FM gutuma ndumiriri yao ya macakaya kuri umwe wao kuona ni agetigitwo ni baba wao. Muthoni kuhitukira ndumiriri yake akorwo akiuga, "My condolences, my brother. May God grant you peace through these difficult times." Kameme FM kuhitukira nenda ciao cia ukinyanirio roho ni makoro magitangatha ndeto ici cia kieha makiuga ati one of their own, one of their family member, one of their employee ni agomeirwo ni kieha kuona muthenya wa ira baba wao ni arakorirwo akihuruka. Mansaimo huria ututhekagia muno makiri na kata kuria kwa Kameme FM hwaini tafarira ya humuka niwe watigwo ni baba wao. Mashabiki ni matuma ndumiriri ciao cia macakaya kumiriria Mansaimo. Ona ithue guku gwa Kikuyu Community News tugigukinyiria ndeto eno ni turatuma pole citu kuri family ya Mansaimo haria hothe ya kiruma ihinda riri makigumirwo ni maithori na keha magicakaya gutigwo ni baba wao.